nibyo reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze bifutse kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 6 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026 mbaye ikaze kandi nanone kuri uyu munsi wa none aho tugiye kureba amakuru agezweho ku bikomeje kugenda bivugwa. Amerika yafatiye ibihano Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imushinja gushyigikira umutwe w'inyeshyamba wa AFC 23 ukora mu burasirazuba bw'igihugu. Ibi byongera kugaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gushyigikira abanyekongo mu murongo wo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no gukoma mu nkokora abari kugira uruhare muri bene ibyo bikorwa. Ibi ni nyuma y'uko bije bikurikira ibihano byagiye bifatirwa abarimo n'abasirikare b'igisirikare cy'u Rwanda bashinjwa bene ibyo bikorwa. Muri amakuru si ibyo byonyine gusa tuza kuba tugarukaho kuri tariki ya none cyangwa se kuri uyu wa gatatu, kubera ko tubafitiye amakuru akomeye cyane. Intambara ya M23 ikomeje gukaza umurego, ni mu gihe Uvira hasabwa umutekano ndetse n'ubwiyunge. Turaza nabyo kuba twabigarukaho ni mu makuru kandi nanone tuza kuba rwose twareba ibijyanye n'imirwano n'ubundi iri kuvugwa no mu tundi duce tugiye dutandukanye usibye Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Hari amakuru ari guturukayo, ibyo nabyo turaza kugenda tunyarukira muri ibyo bice bigiye bitandukanye biri kuvugwamo mu by'ukuri amakuru akomeye cyane, naho turebe uko byaba byifashe. Ni imirwano ikomeje muri Kivu y'Epfo. Nanone FARDC iravuga ko yasenye ubwirinzi bwo mu kirere bwakoreshwaga n'inyeshyamba muri ibyo bice bya Kivu y'Amajyepfo. Rero ese iyo nkuru yaba ari impamo, byaba ari ukuri koko? Igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC cyabanshije kugera kuri iyo ntego yo gushyira hasi systeme yifashishwaga mu by'ukuri n'inyeshyamba muri utu duce. Turaza kuba tubigarukaho ndetse turareba kandi n'ubundi na politike y'aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, dukomoza ku ruhare Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kugira ndetse n'ingaruka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibikorwa byabo bishobora kuza kugira mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari kuri bimwe mu bihugu ariko bishinjwa kugira uruhare muri iyi ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse na bamwe mu banyepolitike bagiye bashinjwa bene ibyo bikorwa. Icyo usabwa gusa rero nta kindi, ni ukomeza kugenda utuba hafi, ni ukomeza kugenda ukanda subscribe cyangwa se sabone, ndetse ari nako nibutsa mu by'ukuri abantu kurushaho kuba mwakanda subscribe, ndetse ikigeretseho ukaba wanyarukira no kuri wide special kabiri naho ugakanda subscribe. Mu by'ukuri bikarushaho kudufasha kurushaho kugenda tubana namwe muri aya makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Icyo ni ikintu cyoroshye cyane. Hanyuma rero ni mukande like, ni musharinge kandi none gusa reka twinjire mu makuru tudatinze mu magambo menshi. Ariko mbere ya byose buriya mu by'ukuri mbanza gusuza kenshi abantu bamudukurikiranye muri mu Burundi, muri Uganda, muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no mu zindi mpande zigiye zitandukanye. Ntabwo nshobora kuba nakomeza aya makuru ntabasuje abariyo irwota amasimbi, namwe ndabasuza cyane. Kuba ashaka gushyigikira umurimo n'ibikorwa dukora, urahandika akamenyetso ko guteranya 250 78 15 0 7856. aho ngaho kabisa uraza kuba kubashaka kwinjira muri groupe yacu ya WhatsApp, bashaka uburyo bwo kutwandikira aho baraza kutwandikira, ndetse n'abashaka gutera inkunga ibikorwa byacu ushobora kunyura aho ngaho kuri uwo muyoboro nkubwiye, biraza kuba byoroshye. Hanyuma rero reka twinjire mu makuru nta gutinda cyangwa se nta guca ku ruhande, tubashe gukurikirana nyine uko byifashe cyangwa se uko byaba bihagaze. Turahera kuki? Turahera rero mu by'ukuri ku makuru akomeye cyane ajyanye n'imirwano mu duce dukomeje kumvikanamo imirwano. Nyine ni intambara ya M23 ikomeje gukaza umurego hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu bice bigiye bitandukanye harakomeje kumvikana mu by'ukuri amasasu, harakomeza kumvikana imibare myinshi cyane y'abarwanyi. Gusa ibi amakuru akaba avuga yuko byatumye benshi mu baturage barushaho kongera kuva mu byabo, nyamara aho bamwe batekerezaga yuko
igisubizo cyaba kigiye kuba cyaboneka kuva mu gitondo cyo kuwa kabiri byari ku itariki 5 Gicurasi. Imirwano ikaze yongeye kubura hagati y'inyeshyamba za 23 zishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'ingabo za Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC, nibo bahanganaga nazo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo. Iyi mirwano yarimo ibera mu duce twa Remeka ndetse no mu gace ka Ufumando muri shoferu ya Bahunde, nk'uko byemezwa n'imiryango iharanira inyungu z'abaturage muri ako gace. Amakuru aturukaho aravuga ko imirwano yari ikomeje ku munsi wose, aho mu by'ukuri yahangayikishije abaturage kubw'umutekano wabo hano muri Ufumando. Ni mu gihe iyi ntambara ikomeje gufata indi ntera muri Uvira, ho haravugwa ingamba nshya zigamije kuwusubiza ku murongo w'umutekano ndetse no kwirinda ibikorwa by'urugomo. Ku wa mbere tariki 5 Gicurasi 2026, ni ku wa mbere kwa kabiri uyu munsi wa gatatu, mu by'ukuri Delphine Kalembe, ubwo ni ukuvuga ni ku wa kabiri tariki 5 Gicurasi, Delphine Kalembe Ngoma Nzito wiyita generali n'umutwe udasanzwe wa Wazalendo basabye abarwanyi bose bari mu mujyi wa Uvira kuhava bagasubira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni ukuvuga ko baravuga bati umujyi wa Uvira kuri ubu uratekanye. Umujyi wa Uvira hari igipolisi gishinzwe kuwarinda. Rero barasaba ko kubera ko hifashishijwe Wazalendo kugira ngo uyu mujyi ube wakwigarurirwa igihe basoragamo nyine abarwanyi baba 23. Hanyuma rero uyu Delphine Kalembe Ngoma Nzito mu by'ukuri generali wa Wazalendo yasabye aba Wazalendo gusubira inyuma bakava muri uyu mujyi wa Uvira bakajya ku mirongo y'imbere ku rugamba, bakajya guhangana mu bitero bikomeye cyane bikomeje kugabwa mu duce tugiye dutandukanye. Ibi yabivuze nyuma y'inama yagiranye na Jacques Kongolo, umujyanama wa perezida wa Repubulika ushinzwe ibibazo by'amoko ndetse n'imibanire mu burasirazuba bwa Kongo. Kalembe yavuze ko intego ari ugushyira imbaraga zose ku rugamba ndetse no gutandukanya Wazalendo b'indahemuka n'abo n'abashinjwa gukoreshwa n'umwanzi. Yagaragaje ko kuba abarwanyi bitwaje intwaro baguma mu mujyi bishobora guteza umutekano muke, harimo ihohoterwa rikorerwa abasivile bitewe ahanini n'ikwirakwira ry'intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibi ngo bishobora no kwangiza isura y'abiyita Wazalendo nyakuri mu by'ukuri, ndetse n'abatari Wazalendo bikaba mu by'ukuri byagaragaza isura mbi kuri Wazalendo, nyamara ari bamwe bitwikira iryo zina hanyuma bakaba bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Hashyizweho igihe cy'iminsi 3 ntarengwa cyo kuba abo barwanyi bamaze kuva mu mujyi basubiye ku mirongo y'urugamba. Muri icyo gihe abayobozi b'imitwe nibo bonyine bemerewe kujya mu mujyi kandi bagaherekezwa n'umubare muto w'aba barwanyi. Umuntu wese ngo uzafatirwa mu bikorwa bihungabanya umutekano azahanwa hakurikijwe amategeko ya gisirikare. Bazahanwa hakurikijwe amategeko ya gisirikare. Izi ngamba zigamije nk'uko Kalembe abivuga kurinda umujyi no gukumira abashobora kuwivanga mo bagamije kuwuhungabanya. Ku rundi ruhande Kalembe yagerageje no guhumuriza abaturage, by'umwihariko abagaragaza impungenge z'umutekano wabo harimo n'abagize umuryango w'Abanyamurenge. Aba baturage bamwe bagaragaje ubwoba bw'ibikorwa by'ihohoterwa bashobora gukorerwa n'abitwaje intwaro. Kalembe yabijeje ko Wazalendo bafite inshingano yo kurinda abanyekongo bose nta vangura. Anibutsa ko uburenganzira bwo kugenda no gutura aho umuntu ashaka bwemewe n'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa bwe yanasabye abayobozi b'amoko n'imiryango itandukanye muri Uvira, mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu gihugu hose kwishyira hamwe ndetse bagamije kubaka amahoro arambye. Yagize ati intambara imaze igihe kinini kandi yaduhombeje byinshi, ndetse anashimangira ko igihe kigeze ngo abanyekongo bishyire hamwe mu kubaka igihugu gishingiye ku bumwe n'ubwizerane. Ibi byose bibaye mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bukomeje kuba indiri y'imirwano n'umutekano muke,
aho leta ya Kongo ikomeje gushinja u Rwanda gushyigikira umutwe w'abarwanyi ba M23, ibirego u Rwanda rukomeje guhakana cyangwa se rwagiye ruhakana kenshi, rukavuga ko byaba mu by'ukuri atari ukuri. Gusa ntabwo ari ibyo bice byonyine birimo kuvugwamo imirwano irakomeje muri Kivu y'Amajyepfo. FARDC iravuga ko yasenye ubwirinzi bwo mu kirere bwakoreshwaga n'abarwanyi b'umutwe twaje wa M23 ahitwa Rumbishi. Gusa FARDC itangaza amakuru yavuze ko ari uruhande rw'u Rwanda. Ni intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje gufata indi ntera, aho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gitangaza ko cyagabye igitero gikomeye, igitero kibasiye ibikoresho by'ubwirinzi bwo mu kirere bivugwa ko byari by'ingabo z'u Rwanda mu gace ka Rumbishi ho muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru rero yatunguranye cyane bitewe n'uburyo ki abayatangaje bavuga ko mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu gusobanura ibikorwa bavuze ko ibikoresho byifashishwaga mu bwirinzi bw'ikirere byaba byarasiwe muri utu duce twa Rumbishi ho muri teritwari ya Karehe, ngo byaba byifashishwaga mu by'ukuri ari ibikoresho by'ingabo z'u Rwanda. Nk'uko amakuru aturuka ku ruhande rwa FARDC abitangaza, ngo iki gitero cyakozwe hifashishijwe indege zitagira abapilote zizwi nka drones, zikaba ngo zarashoboye kurasa ndetse no gusenya systeme ya anti-missile yari yashyizwe ku misozi ireba aka gace. Uru ruhande ruvuga ko iki gikorwa cyabahaye amahirwe yo kongera imbaraga mu kirere ndetse no koroshya ibindi bikorwa bya gisirikare muri ako karere. Gusa aya makuru ntaremezwa n'impande zigenga kandi nta gihamya yigenga iratangazwa ku mugaragaro yemeza isenwa ry'iyo systeme cyangwa se uruhare rw'ingabo z'u Rwanda muri ako gace. Gusa kenshi na kenshi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ivuga mu birego byayo ishinja u Rwanda kugira uruhare mu bibazo ndetse n'intambara n'imirwano bikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impungenge ku bikoresho bya gisirikare inyangezi. Mu yandi makuru ajyanye n'iyi mirwano haravugwa ko hari indi systeme ya anti-missile hamwe n'ibikoresho bya misile byashyizwe Nyangezi hafi y'umujyi wa Uvira. Aya makuru agaragaza impungenge ku mutekano w'ako karere cyane cyane ku baturage batuye mu mijyi iri hafi. Ibibazo by'imisoro i Bukavu nabyo bikomeje guca impaka cyangwa se guteza ibibazo bikomeye cyane, kubera yuko kuri ubu ngubu abaturage bakorera ibikorwa by'ubucuruzi umunsi ku wundi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bituma habaho gusaba imisoro nyine, cyangwa se bituma habaho ko ubikora nyine abasha gutanga umusoro. Kuri ubu ngubu baravuga ko bari kwijujutira imisoro ikabije yongeye kongerwa muri ibi bice. Hagati aho mu mujyi wa Bukavu, umujyi uri mu maboko y'inyeshyamba za M23, haravugwa izamuka rikabije ry'imisoro, by'umwihariko umusoro ku butaka buri hafi y'ikiyaga. Metero 10 uvuye ku nkombe wazamutse uva ku madolari 150 ugera kuri 400, bikaba byarakuruye impaka mu baturage bavuga ko ubuzima burushaho kugorana kubera bene ibyo bikorwa by'imisoro bikomeje kuba byakorwa muri utwo duce, cyangwa se iyo misoro ikomeje kugenda yakwa. Aba baturage bakavuga bati turimo turagenda rwose duhura n'ibibazo bikomeye cyane n'imbogamizi zo kuba tutazabona n'ayo mafaranga mu minsi iri imbere, kandi bakavuga ko mu by'ukuri ari ukubagora. Ibivugwa ku bikorwa by'ubutasi n'abinjira mu mujyi wa Bukavu, hari kandi amakuru ataremezwa avuga ko hari abagore bakomoka mu Rwanda bivuga ko ngo boherejwe gukora ubutasi Bukavu mbere yuko uyu mujyi ufatwa n'inyeshyamba za 23 mu 2025. Abo bagore bivugwa ko ngo biyitaga abakora uburaya mu rwego rwo kwegera ndetse no kumenya ahantu h'ingenzi h'ubuyobozi n'ibindi bikorwa remezo. Andi makuru avuga ko hari n'abanyamahanga b'abazungu b'impuguke mu gukoresha drones baba barinjiye mu gihugu banyuze mu Rwanda bakajya mu duce tugenzurwa n'inyeshyamba. Gusa aya makuru nayo ntaragenzurwa cyangwa ngo yemezwe n'inzego zigenga. Imirwano irakomeje n'icyizere cyo kwisubiza Bukavu rero mu by'ukuri nacyo ku ruhande rwa leta ya Kongo ari cyo turi buze kubivugaho. Ku ruhande rwa FARDC bavuga ko ibikorwa bya gisirikare biri gukazwa kugira ngo bongere kugenzura umujyi wa Bukavu n'utundi duce twafashwe n'inyeshyamba. Ibi bijyana n'ubutumwa bwo gukomeza guharanira ubusugire bw'igihugu ndetse no kwirukana
abashinjwa kuba ari abateye igihugu. Nubwo impande zombi zikomeje gutangaza intsinzi mu mirwano, abaturage mu burasirazuba bwa Kongo bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye z'iyi ntambara, zirimo guhunga, kubura umutekano n'ibura ry'ibikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Abaturage rero mu by'ukuri bakaba bavuga bati, cyangwa se bakaba batangaza yuko bugarijwe ku buryo bukomeye cyane n'ibibazo by'inzara, amapfa ndetse n'ibindi, kubera imirwano yarushijeho kugenda iba. Ariko amakuru akagaragaza ko isaha ku isaha biri kugaragara ko hari gutegurwa ibindi bitero bikomeye cyane bishobora kwibasira uduce dutandukanye twaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bikaba byanagira ingaruka zikomeye cyane ku baturage b'abasivile babarizwa muri iyi myanya igiye itandukanye mu by'ukuri yo mu duce tugiye dutandukanye twa Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Dukubitire rero no ku yandi makuru turebe uko byifashe. Ni mu minsi mikeya itambutse, Amerika yamaze gufatira ibihano Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Kongo, imushinja gushyigikira umutwe w'inyeshyamba w'abarwanyi b'inyeshyamba rwose wa AFC M23 ukorera mu burasirazuba bw'igihugu. Ibi bihano biri mu murongo w'ingamba Amerika imaze igihe ikoresha mu kugerageza kugabanya imbaraga n'uruhare rwa Kabila mu bibazo bya politike byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Si ubwa mbere, kuko no mu 2016 Amerika yari yamunenze kuba yarakomeje kuguma ku butegetsi arenze igihe cyari giteganyijwe n'itegeko nshinga, ariko kuri inshuro ntabwo habayeho kumunenga, ahubwo yafatiwe ibihano. Nubwo ari munsi y'igitutu, Kabila aracyafite uruhare mu bya politike byo mu karere, akomeza gukora ingendo mu bihugu bitandukanye, kandi ngo akaba yakirwa nko muri Angola, aho yakiriwe mu mpera z'umwaka ushize. Afite kandi imikoranire n'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika nka Zimbabwe, Botswana, Namibia na Eswatini ndetse n'u Rwanda, bigaragaza ko agifite aho ahera mu rwego rwa diplomasi, ndetse n'abashobora kumufasha no kumuvuganira n'aho ashobora guhungira, nk'uko bigarukwaho n'abanyekongo bavuga ko banishimiye kuba yarafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imbere mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, imbaraga ze ntizihagaze kimwe hose. Mu bice bimwe nka Katanga ndetse no mu gisirikare haracyari abantu bamushyigikiye, ariko Kinshasa, umurwa mukuru, imbaraga ze zaragabanutse cyane, kuko bamwe mu bantu ba hafi batawe muri yombi cyangwa barahunze. Urugero n'uwo bita Aubin Minaku umaze igihe afunzwe, ndetse na Emmanuel Ramazan Shadrai wafashwe mu buryo butunguranye. Urumva ko benshi mu bari bamushyigikiye bigaragazwa ko bagiye batabwa muri yombi. Nubwo ibyo byose biri kumugabanyiriza imbaraga, Kabila aracyagerageza kwisuganya. Mu kwezi kwa kane, abo bakorana bahuriye mu gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika bagamije gutegura ibikorwa byo kwigaragambya, cyane cyane Kinshasa. Ku bijyanye n'ubukungu, ibihano bya Amerika bivuze ko umutungo yaba afite muri Amerika ushobora gufungwa, kandi bikamugora gukora ubucuruzi bukoresha amadolari. Ariko ingaruka zabyo ntizirasobanuka neza, kuko hari n'abandi bantu n'inzego bamaze gufatirwa ibihano, ariko bigakomeza kutabuza ibikorwa byabo. Hari abagiye ngo bafatirwa ibihano rwose, ariko ibikorwa byabo bigakomeza. Mu rwego rwa politike bishobora kutagira ingaruka zikomeye cyane, kuko Kabila akorera mu bikikije birimo imikoranire y'ibihugu byo mu karere, inyungu zishingiye ku mabuye y'agaciro n'imbaraga z'imbere mu gihugu bitajya byitabwaho cyane cyane n'ibyemezo bya Amerika. Muri rusange, nubwo Kabila yagizweho igitutu kandi imbaraga ze zaragabanutse, ntabwo aracika burundu muri politike. Hasigaye kurebwa niba ibyo asaba byo kwigaragambya ndetse no kongera kwisuganya byazagira ingaruka, cyane cyane Kinshasa, aho imiyoboro ye myinshi yamaze gusenyuka, kubera ko kugeza kuri ubu ngubu rwose Kinshasa, abatuye muri uyu mujyi bakomeje kugaragaza ahubwo ko bishimiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamufatiye ibihano. Ibi rero byabaye kuri Joseph Kabila, benshi bakavuga ko mu by'ukuri byagaragaje ugukomwa mu nkokora kudasanzwe, cyangwa se gukomeye cyane kuri bamwe mu bashyigikiye cyangwa se mu bagiye bagaragara mu bikorwa byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bijyanye n'imirwano rero byagiye biba. Ibi ngo biragaragaza ishusho cyangwa se birerekana isura yo kuba mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri inshuro bitaye
cyane cyane kuri ibibazo byo mu burasirazuba bwa Congo. Kuri ubu ngubu mu by'ukuri ari ikintu barimo kwitaho cyane. Ibi rero ni ibigarukwaho cyangwa se ni ibivugwa ku byemezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika baherutse gufata, aho Amerika yaje kugaragaza ko yitaye cyane cyangwa se kuri inshuro mu by'ukuri itazigera ijenjeka cyangwa se ibitwara biguru ntege cyangwa se bifata nk'ibyoroshye ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ngayo nguko rero ngibyo uko byifashe, ngira ngo murabyumvishe. Ni amakuru akomeye cyane, ni bimwe mu byari bigezweho. Kuri mikoro njye na Bosco in Region Info, mugire ibihe byiza. Turaza gusubira mu masaha ari imbere uyu munsi wose, turaza kuba turaba rero update ziraba zikizwe cyangwa se uko ibintu biraba byifashe. Ntucikwe cyangwa se ngo ujye kure, utazagomba amakuru n'ibiganiro tugende tubategurira uko amasaha arushaho kugenda yisunika. Mugire ibihe byiza. Ciao ciao, hasta la vista.